नमस्कार. आर्टेक्स गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रांत तुमकां येवकार. मडगांवां खातीर जो ओडीपी तयार केला तो बेकायदेशीर आसा. बिल्डरांचे हित सकारपाक हो आराखडो तयार केल्लो आसा म्हण आरोप काँग्रेसीचे म्हणयारे तुलियो डिसुझान केला. आर्टेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. हायकोर्टात ऑनरेबल हायकोर्टात जी कमिटमेंट दिल्लो तोय तेणी भायर उडयला आनी हो revision of minor alterations in the ODP has been done with far-reaching changes which have come up after the draft map was kept for 60 days objections to the copy. म्हाका दिसता हो ODP कोर्टान कांय लोक वचपाचे आसा. आमी एग्जामीन करून पळयता चॅलेंज करपाक कित्याक हो ओडीपी इलिगल जाला आणि ह्या ओडीपीचेर कांय वस्तू जाल्या विच आर नॉट इन पब्लीक इंटरेस्ट बिकॉज द ऍक्ट अँड सेक्शन 39 क्लियरली सेज that any changes that are done should be in public interest. I appeal to the government and the Honorable Minister for Town Planning that he should immediately take back this ODP and do this process all over again to hear the genuine objections of the people which are provided for under Article 35 and a proper revision of this ODP under Article 39 should be initiated rather than this type of a very fast type of a procedure which has not been in the interest of the people of the concerned area.